As pag-apindas sa koron, isa nyo ang Imam, Raul, Present! Bordagor, Rolando, Boy Bono, Lando, I-class, pag ang nagumapel o gold team, di ba? Exam taron. Raul, Thank you, Mom. Rolando, Bordagor, Boy Bonot, Lando. Thank you, ma'am. Sorry, ma'am, nalit ko. Sunod ha, di na sige palit-lit ha. Boy, anime ko ayaw mong paper. Uy, doon! Naligo ko munda na naman tayo klase. Oo, naligo, Ma'am. Kaya doon, at sila karon. Nakunsa mo dira. Ingaw ka mag-test taro. Mag-silpo-silpo. Abay, silpo. Cellphone anim. Isang tagyan ng cellphone. Naging pa rin magdadala mag cellphone kasi nag-exam ta. Ma'am, sorry ma'am. Ang talang Diyos. Sinabi ko, nag-answer ba ni sila? Nag-answer, mami, ma'am. Pasa na yung taste reaper kaya mag-check na po. Ma'am, Okay, class, paano ninyong score? Score ako tawagon. Raul? Yes, ma'am. 0/10. Oh, no. Rolando? Para yung score. 1/10. Bugo, nagwan ko ni mo. Bordagol? Yes, ma'am. Prime score, 2/10. Lando? Yes, ma'am. Aray score, 3/10. Uy, anemic? Yes, ma'am. Muna yung score, 10/10. Palakpak. Nice. As pag-atindas ako. Kisa nyo ang aso dito sila. Yaw ang yaon. Bagay mo diliwan. Doon sa okay sinaadiri ko. Sabi pa, izom sa... Sige, Justin Pitalyar. Wakam yun, bagay sige mo. Dagol. Gaywan. May mata, di minti mawi. May mata, di minti mawi. Mag-taste ta karon. Taste. Boy anini, boy mood shoy. Boy anini, boy mood shoy. Boy mood shoy. Trigo. Now look at this. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ano nakakuha og 10/10 taga na tong tulog ka kalap. Tulog ka kalap. I am the one, the way you turn. Tulog ka kalap. Wait a minute!